Menteri Korbari jongka Sarkar India Amit Shah ulah pripat ba ia ka Cyber Security Operation Center Assam Rifles Headquarter Shillong mentah kasni. Ajikan dengan kasni Amit Shah ulah ang bahapa ka jenglam jong Menteri Rambadu Narendra Modi ke India kanang sim ia ka sinjam ka bahaya jika kam digital ulah ang rupa Sarkar Modi kala yang scam bantai ia ka emna kasanan ka job aki kam cyber daga pentikana bagi internet kalau ka basnganya baro ula angru bagi jingte ala kami ki kam cyber bean ka dai ka kam ka bahman jong ka Sarkar pedeng susu ula ajing ro ya ka sinjam jong Assam Rifle ka penkela ya ka kam trikam hak babun ki khap akan ka cuk ka menta ula angru bagi Cyber Security Operation Center kan penklani ki board jong ka kenhun ka bedai bagi jing snganya ki kam cyber da ka bapai bahaya ki network bagi pak ki jing kam wan po bari khang mate la kam nang ba ki babun ki kam ki braban trikam nang ba ki cyber crime